Kenatan Indonesia kalau na longnya long hit song tum layan yang dua kop mai suka hai kalbe ka long chuan na khan dia dom teng kop mai teng chun ma ka mun sa boka mut po chok la mini som da ko le ni som li a kan chu ka dar som le mini som li a kan thena da ka khat ni chu kan kal longin signal hi kan ei to lawa mini som ni vel om tia hey kinaran upload sila Hele, kacang teruk maya hotel ani hai himain smoking room kala chuanin thomnoi kan nei lo ko pa kor hi pani ka kenga ki kor pakhat ani le me hela pa hin khua a thir the ma se jana ani wangin te ne ki zong hi ni mai room chu chuanin hemi kongpui hemi hi ka hotel hotel ni kongpui pi chi hi mo an ti batama mo gen ber omna anita ta chuanin currency exchange depot ngaya currency exchange ka ti man lawa ka thlen thaya long chawun ka she box si lawa chuan chuanin hotel a po boi trip ka visa in ka pe ya deal visa covid to vete de taxi driver po pisa pe ka ne la taxi driver kan in going exit box si lawa hotel mi ka pu ka ro lang nakto la ma he pe hok khal kenga ki kor pakat le lukum pakat le muza pakni le chapal ne chu zong chu na mai passport ne dom khop mai hemi hi ka khen na hotel hi trip advisor chung ka book ania chuanin amun ka thlenga thianin pe le ani lom ome inza in ang buhil photange breakfast ay meka kalam so chia ay sung street food kalut kaya food court onse baise yang tuk lo khoi ni ati yang ti so la ma ka no lom khop mai zong chinang kina enang ngatui melver ve mana mall kan chau zela level 2 basement kan lut lawa basement lapong ko electronics ni ria sa termit kalaya dollar ka ti I mean Indonesia cheng sing ni in Singapore dollar som ni in kalaya atwa ai flexible ang so ama ha so no ba tunaka sana daga de termit wo lei sanla si dollar from ani athalawa tin termit thalawu lei po hi midin atur be bang le nisa te nge reflect a boina betino bangin dollar som hi man dam pang Indonesia paisa dollar rupiah sing in lei ni be khatnan sing ni la noi ni jok ma le cheng noi rupiah noi ni man termit ka vo do ni chu en duam khop mai an mol wi da bram khop mai le ta hianin street food nga khanin ka hela wa du tho sam lo wa ta hianin seafood thang lo oma khoi bunge kan yang ti ni to me kan ni ei pu pang gi sang viet zaviet tang te sing ni tang ten in chana eti present tar from me chana chen chu foreigner ten to the unlock chana bangin and the present tar cholo yen in nuwa lo tong bia yen in foreigner scam and tin ji ji I don't need the chana bangin foreigner te yen in amman hin so the china tin amman in so tu ti anwa be bok chin lo bangin tu kurang setel pani amman chet chana til le masaka I masapi namdang kal tan ti chi takani
tuna khanin seafood le coconut thial vel le beverage kalamma hemi Indonesian rupiah khanin sing borvel ne tlom khop mai ina an nei tur hi hei restaurant hi ta sonin hein ta Holy chef the first life in an mu theini hetiang hi Mizoram ka sim chak em ne chef how an chelai le nge mu thei chiang lim box si mo customer te poina ai nge an nge atha ni diam proof theina ang hi mana ka thok to Delhi khanin IIT opposite khanin chuban chen tiang hi Mizoram ka sim chak em mai ania mase amun takhi chu ka for don lo ta mase kitchen hetianga customer te na an mu tlang thei hal chiang lim ang kha ka ti cha kani kaya chuanin sunglass kalaya hotel chicken check out wa hotel breakfast kaya zinga chuanin ya ruasur tuma temple lo tumania nge ni don ni kan engine phutanga sim card kan nei lawa kalai man lawa ka thlenin alai ka chai de wangin ase Indonesia le lunga tha te kala Indonesia pusa te kapnanga tan chuan travel room no ve khop mai kan ma tlom boka India puisa khan cheng sang khat am vel cheu nia tax ne ka chon sang khale tlem nia mi som luk kan kala kala ma khanin longin kan kala mi osa long an tiang de le khanin chuan long hi delay om mi lawa mi som luk tak tak kan thleng kan chuwa le kal kha atela ma amwang de wa thlen dona amwang de wa kha chu lo thei lo nia ma se mi som luk tak tak kan manga ni kalkonga chuanin kalkonga rei lo te mi khat ve kan chola thlen don ya ballo vel thianin lo kalkong lo ti boy de ni to ni ani chuai taxi kha kala taxi khanin an ram puisa ching sing sari in Singapore dollar sari in hotel thlenna ka baluta choni jan atila mai mu tong khan jana ka thlenga rin ai ta khanin lo ria afai khop mai ai Muslim ram di taka final lo ngai na Christian ram Mizoram in ring lo mi ni kan shiat Muslim ram atang te hian enter tu tam takani ni ria an bazar ve de unia hi mi hi amun pui pakadan dia ke nge state pakada an shopping mall lian ve ber nagoya kil anta anwa ma afai khop mai MIZO khasu ka tuma ka zungam lo zo kan ni chan chu a failu tu ka wang khan awap te ka thlau palanga secret ka tiang te kha in ka pai palang ti ka hla ngoi junin ka zungam lawa chun hotel bakal balcony MIZO ka bazo taringota ram danga kala hai tianga thil tinga lo an ti te no ve MIZO te ya chuanin herwo ki keng lawa ma selo so chu tinga ase lukum khung wangin tian ni angai in kala phekok phal kinga moza pani kor pani le moza chu song chu ne mai abang chu pakhat thau lukum pani ani boka pe tong khalin ro chu tange nge ya ka kalma khanin ka gu gula ko omna atang ye ni meter changa borvel ni ke amun in tang de me temple omna ka he ro su ta ka chu ro le tam ko ba mo chu to poi de hum mai ni chuman zo ni poin ju yang ai borvel di ani me dona so mi ka na lam pang kong tu le ha hau phop mai at zero ve ani ma se pui chong lo Long takin departure building ka thenga in muang khan in video lama ruwa sura wangin khwa fantai lawa ka hodon khan khwa nom lo ni chuman chuanin bani in kalbong nen ko thena hotel tong khan in meter zanga kem chen ve vera la chu khan ka kaltum na temple kha ma se ka kal thei talawa chuanin ma se
taxi ka chuan in theng tak tokin khua chu kan fang ni ka hria veina chuan in Singapore kal du tan hian soitai angila Singapore om tan India ka chu angena ka hrelowa India passport holder tan hian visa angai lewa kan work permit le ka passport kha animeya chuan in currency chung changa hian in Singapore po khanin atleng theya heta po atleng theya ka kalhun ka tlai wang khanin currency ya ka buai ani exchange ra khanin ka buaya taxi puin coins kha athira kha apom box lo wang khanin apoisa khanin kan dei dei lawa ale kha khanin chuanin ko de thena ta kan puk lob loba zinga ai holle huna khanin dor hunona khanin ka vatlenga ka pele ta khani chuban joni chemical du ta khanin puisa kha meisa atha ka tia tin hemi a building a po hianin atleng the ni chuan hemi hi Singapore khanin harbor front Vivo City kan ti khami a khanin khami bul che building a khan awama bottom fast ti harbor front tower center ning ta khanin ava ticket lak thea open ticket ni chuanin 1 year validity ni ta tu hununa ain check in theini check-in thein tine makhan batam khami an office khanin enge ama saber departure longa khanin min book sak thei ni chu tlen te kalo se velok kal tu te nam taki ka inkal chau to thawanga mi chen khat chu kal lo tan ne den tlong takin ka thleng tur angai la hei duang to chonin ka in ka ria a kamuwa chote ka ya tha te kala a muai lo thil te ka muwa chuanin Indonesian rupiah ten kil te kalea chote ka ya ka duang tong chuanin ka kal ve thau di chung ka ria ke tu te in zain on tha potule going back to Singapore. Bye bye Indonesia, bye bye.